Sungatanat baka sorkar mentah kala sedang perkat temai ia kerkom tengkam tengjam kabasyai kababaro sikap ta ngunjui lani yok sengau namdai bangaban lani bangayro ia kani kejingle ke sorkar ia kejing perkelah ia kata kerkom tengkam tengjam bahkan long bakut bat kabasuba bat ya kibang idai ban ban ni keren persyaru ni dai ban keren persyabat habang yoi nilap baka sorkar kalek siliang ia usam siliang lani ia ukup siliang hakerkom tengkam tengjam ngidai baik ban keren ia kijing sisa nginjudai banting lani kenrandin habang keren ia kijing sisa ngimla ban len hangni teng-teng ngasngau baka jing poi lani don kungkini kibai ni kison kau rak sibun kijing mentoy penban bat kijing don lai ki opposition kawa klang kawa upat ba udon bentalang kapelong ya karuling bakan tin bat ban numnut ban lemon bat ban sengap lang ya kijing ubabun ubalang fast credit cost to pra and second to Meghalaya High Court look like the government need help from the Meghalaya High Court to function properly. Kekenhun Menteri Jangka Sorkar Meghalaya kalau menjur ban pen kelaya ke Meghalaya Public Service Commission Limitations of Functions Regulations kat kandai spa anyopuar da kabaweng no ya ke Regulation 3 in bracket F kat kum ke Sorkar kini ke sin jam ke bakongsan ban pen bhai ke rukom tungkam hakit tenat Sorkar kenang bakajing tungkam kan long ke basyai ke bakut bat ke basyong nong rem hakasap bat ke jingele eksamen jongki kertong Laong baka Regulation 3 in bracket F la thau mensua tang na kabenta ki jingdon kam kerki niki cap bagerpang hendrai haki senam ki bala letno la pendon kam bon sen ya kane ka kendon ka bala wan ra ka jing ha ka bala pen slam ya ka jing trai kam jong bon ngot ki nong trai ad hoc menta da ka jingdon jong ki recruitment board ki bagerpang ka pensok ya kom thung kam bat ka jing pendon kam ya ka technology ban tip lupa ya ki post ki balat bat om don show ka jingdon kam ban beteng ya ka Regulation 3 in bracket F Menteri Rangba Kajalau Konrad K Sangma haba pentep ya kene ulaang bamenswa kidan ki barong kam kum ki officiate henry anda lawan phai biang ki nong trai la penrong ya ki klam ka sanction post lane ki kendon